Tara, tara. Salta ka nga, boy. Para... Yan, yan. Sir. Narinig ka sa stream. Putik yan ah. Huwag mo i-spam yung ano. Bakit? Try natin fracture, boy. Ayoko niyan, boy. Gusto ko yung 3. Isang game lang. Try natin isang game. Sa isang content nung ano eh. Content nung Facebook eh. Try ko lang. Try natin fracture. Match Hindi ko pa found. nakikita yung map eh. Pwede naman tayo, wala naman mababawas sa RR eh. Wala. No, parang ano lang, unrated as shite sa. Tanga, pakinggan ko nga kung may ano. Maganda ba dito mag-killjoy? Hindi. Hindi ko alam. Tama lang. Dahil puro magkakasama. Cyber killjoy, ano maganda sa lugar ito? Parehas. Relax. Try ko I've killjoy. already thought of everything. Napakinggan ko nga muna yung ano, stream ko. Wala akong ano eh. Hindi ko marinig eh. Bulok ka tong ano eh. Stream page ang puta. Wala nang ano boy. Wala nang content. Nakakatamad ko yun. Kaya nga eh. Ek na lubma. Ambulance. Ek na lumba. Ek na lumba. Lumba. Sira ulo. Legit ba to? Lakas ng tama ni Isko Moreno. Do Pinalitan the niya yung bosses ambulance. actually Ek na think lumba. they can beat my tech? Let's test Binaligtada. that theory. Baliktad ang putik ko. Ah, dito lang tagadaanan ito. Tara yung pahulog ka. Wala eh. Ayaw eh. Tama. Bawal. Bawal. So, isang diretso lang. Ano ba tayo? Attacker, defender? Attacker tayo. Putik yan ang gulo nito. Lang. Pag simula kayo mahulog dito. Oo nga, try nga natin ah. Try mo mahulog ko. Hindi nahulog. Para lang tayo naglalaro. Putik. Natching ako. Puisit ka na. Shut the fuck up! Uy, gago sa likod ko. Eyes out. Nag-rides ka mo dito, putik. One enemy remaining. Kahit sa ulo nung, zipline. What? Ang gulo naman. Di ko magets yung map. Ang laki masyado nung ano. Ang laki masyado nung map. Ang laki nga yun. Gagin ang laki. Patay. Kung wala nang gamit yun ako. Keep that fire, yeah. Ay, yeah. What is this map? Saka yung spike nung dulo. Tayo na spike. Kailangan yung spike ka. Pwede ba itapon yung spike? Bakit may nahulog sa'yo, boy? Nahulog yung baril mo? Oo. Tara, ulo. Reyna, with me. Placing alarm bot. Tingnan natin ah. I Spike is mine. Wala kayong pakialam. don't care. Eh, Okay. Go die okay. in the whole stupid shit. Calling my bot. Who gives a fuck, Kaya? bruh? Puta yan. Ready. Out of charges. Decoy. Sinira yung alarm bot.
Bago, ang dami. Dami to. Cage trigger. Oh, you got it, mates. Cage trigger. Gago. Reload. One enemy remaining. Die. Tungan ng gagaling ng putik. Galing gawa mo doon, boy. Na-headshot mo yun, ah. Okay, Sky. jump Get us to a good position Ay, and bigay I'll lock spike it down. ng putik. Eh, boy, tapon mo nga. Hindi pwede. Ikaw nga. Wow, Wait lang. ito kaya sa ano, zipline. Try mo. Uy, gago, lumulutang yung baril ko, par. Tinapon ko lang. Ano? Bumalik lang dun sa ano, pinagaling. Ba naman yun? Badoy. Pangat ka banding ang putik. Alarm bot Bawal out. ka mag-utilities pag naka-zipline eh. Hindi ko lang kung paano to. Nasa gitna sila nag-ano. Wala takbo. Ah, parang na-trip lang tayo dito eh. Kaya nga eh. Hindi ko nga mag-gets kung paano to eh. May nakaabang ata. Oh, utang inang yan. Dumaan sa gitna. Wala rin ako marinig kaibigan. Here. Hindi ko mag-gets yung map. Gusto ko ikutin. Kasi hindi ko... Hirap. Oo, kasang hirap. Miles 1 ka nga. DC. Isa DC sa kanila. Buti ka dami. Last player standing. Ba't Bro, naka-pistol you yun? stupid as hell. Hindi ko ayaw ka, boy. Magkaiyak. Bro, you stupid as hell, bro. You stupid. At stupid too. Stupid. Doon kay TV boy. Stupid, get the fuck out of here. Ano sa mga kasama natin? You stupid piece of shit. Doon kay TV boy. Be careful not to hurt yourself. Ang What daw. a faggot. Stupid idiot faggot. Alarm bot out. Let's get set up. Ano yun? Yun. Laugh trip yung bonus sa putik. Time to hunt. Take mo ba yung portal ko? Kaing baby. Stupid as hell, Got bro. one. Be quiet, baby boy. Spike down. Reset. Seek them out. No, you stupid, bro. You stupid! You stupid! Bro, you stupid. You stupid. Okay, Got the spike. You got the spike. You got the spike, you stupid idiot. Got the spike, you stupid. You stupid. You stupid motherfucker. don't cry, baby boy. No, you stupid, you idiot. One enemy remaining. Reloading. You stupid, bro. You splat. Stupid. Shut up, stupid. That is stupid idiot. Stupid. Shut up, faggot. Shut up, stupid. Auto-mute, motherfucker. Ang kulit ng boss ng putik. Parang tanga putik. Don't cry, baby boy. Hindi. Di ba ka party kay Jay? They look like us. Wala ka party, Are they kaibigan. us? I have so many questions. Gaaway-away kayo dyan eh. Stupid idiot, bro. Kaparty mo yung motherfucker bitch na to! Putang 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 ng buhok! Wiset. You stupid faggot, bro.
You Stupid stupid pag. idiot. You didn't plant the spike, you fagot. Pagod. Ulol. Pagod ulit na. Wala na sabi. Fagot ulul. I'll show you how to plant the spike, you idiot. Okay. Shit. Here. Gago na gato. Here. That's done. Patay isa. Hindi ko tatalim. Tatalim yung spike. Gago. Pupunta din boy. Hindi ko tatalim yung spike. I thought you're gonna teach us how to plant. Shut up, fagot. Pupunta din. Don't try this it, boy. Tanga ito nalagyan ng smoke. Scary. Sige, sige. Tanga nalagyan ng smoke ang puta. My eyes are down. Gagalta putik. Sorry na tayo. 30 Pusin na. seconds left. Hoy, stupid bitch! Plant mo! I thought you're gonna teach us how to plant. This is how you plant the Mabilis spike, you magsalita. idiot, Gago. fagot. Mabilis magsalita ng gagong yun oh. One enemy remaining. That's how you plant the spike, you idiot. This is how you kill idiot. Dami mong alam. Tama ka na. Gagal yung mga kabigago kasi sigang eh. Tagal-tagal yung isa akin ang katambos eh. That's how you plant the spike, idiot. I don't care, motherfucker, you idiot! Sarap! Oh, basic to plant, motherfucker, just plant, just press for. Then you're planting. Easy. Press parang putik ka. You idiot, Sky. Putang ina niya! Bobo niya! Ang ina bobo! Gago bobo niya! Sky bomb. Tangin kong gago. Nung trip ang putik. Ay, Sky lap. Tagal-tagal ito, naiilang ako. Iyan, wait lang. Iilang ako. Competitive tayo. Okay na, ayoko na naman to. May bago tayong i-dodge siya map boy. Wala pa naman sa comp. Kaya nga. I muna ako. I lang muna ako. You know, boy, nang away ko on stream. Putik yan. Boy. Ano sa tama nito, puta? Away on stream. Wala na masyadong stream sa Facebook. Try nga natin, ano. Ano ba to i-send? More option.
Match found. Gagi, Breeze. Yo, mate, it's Breeze, bruh. Uy, gago. Relax. Already sorted everything. Kong, pick ka na! Buisit to. I-clip ko yung boy post natin sa group. Gusto mo? Post mo. Sige. Love trip. Nasaan tama, putik. Boy, sino yung babaeng negra doon sa ulo ng Ragnarok? Ng God of War Ragnarok. Ang Why is Boda? no one wearing the pulse monitors I gave you? Honestly, I asked for a few readouts and you think I'm Dr. Frankenstein. Wala yung circle kong ano, crosshair. Placing alarm bot. Attacker pa tayo, wala silang killjoy. Pwede tayo siguro mag-B. Boy, asan ka boy? Ba't di ka gumagalaw? Shadows traveling. Turn out. Placing swarm grenade. Si Kong! Kita rito ako. Wait lang yung bata ko. Sige, okay lang. Post sa pangalan mo. Anong pangalan? Naka-card sa akin eh. Down. Boy, ang dami! Swarm grenade out. Gago, ang dami! Last player standing. Grabe. Uy! One tap ang putik. Grabe! Kompe ba to? Kompe na to, boy? Flawless. Kompe ako, kompe. Sino mo kompe? Parang talagang lugar na to. Dalawa na boy, ayaw mo. Here. Iba rin music dito. Meron ba? Karat. Oh, dito. Tunog ng safety ng Sabi? Umating din. Bakla ba to? Cover going out. Placing alarm bot. Nag-work. Gago, Winol! Here. Nakabulbog ang putik. Enemy Dito, dito. blinding. Uy, gago! One enemy remaining. 50 to 52 na sabi. Plant the spike.
Barrier created. Dada na Mid. Tunnel. I don't die so easily. Ba't wala lumalabas na nanalo tayo? Just wasted their advantage. Tagal mo ba siya? Bro, spike bro! Is right daw, bro. Ito? Lazada? Spike bro! Uy, Bro, nasa spike. ikaw. Bro, spike. Give me. Bro! Spike, bro! Fulfill our mission. Bro! Wala naman nila. Reloading. Alarm bot out. Ah, 79. Placing sentry. Bulag. Down. Kaya nga eh. Jet natin ang kita. Reklamo ko ng reklamo Jet, eh. ano na Ano to? Ayoko si umentry ng jet eh. Enemy spotted. Uy, gago! Reloading. Reloading. Spike drop. Last player standing. Putik sa likod. Jet, entry ka, Jet. Wala Jet akong kami. point sa jet natin. Bro! Yung nawain, turuan nyo na lang. Their jet has What you doing bro? Hinawin na lang. Turuan, bobo naman yan. Bobo. Dapat turuan doon. Bro, the Educate. spike bro! Saan naman yung spike? Give me the spike, you faggot. Sage, mamaya pero mag-sage. Anong ineram? What bro? Skin bundle, bro. Next round. Skin vandal? You don't have a skin vandal bro. Yeah, bro. alarm bot out. Cover going out. Dom. Ooh! Last player Gago! standing. 111? What the fuck, cheater? 148 ang putik. Huwag ka scanning, bro. Bro! Oo nga, cheater nga. Report niya, cheater ang reyna nila. Give me the spike bro. Cheater rin na nila, puta. Bro. Bundle, Bro, go A bro. Go A bro. Ay, tayo. Bro. Request bundle, bro. And then give me. And if I don't want to bro? Why? Why? Gago yung gishero, boy. Boy, yung gishero. Give me, bro. Thank you, bro. Yo, bro. Napapahinggisyan siya eh. Hindi niya matiis eh. Turn out. Kaya po meron sa Reloading. Wall race. Yung talaga maayos yung wall Placing dyan. swarm grenade. Placing swarm grenade. Light planting. Reloading. Reloading. Shit, bro. Bro. Ah. Bobo na ito ni Jess. Okay to jet ah. Target destroyed. One enemy remaining. Reloading. Baby, bro. Wag, bro. Hell no bro. Hey. Dalawa ko. They're all dead? Nakabundle yan, boy. What more tests Bundle, got to bundle. run? Let me have that fucking bar. Bro. Why would I revive you bro? That should sayang. humble them. Bro. Wait, ito. Siya nga yung bot frag, tinuturuan niya pa yan eh. Alarm bot out. What bro? One more. Can someone get this? Thank you. Pal tayo kang. Let's go. Talaga ko? Gago nakuha niya. Doon meron sa on. Nag-smoke sila. Ooh. Tanga. Why would I heal your idiot bro? Your duty is not over.
Still in sight. Initiated. Get out of my way. Kaya na. Gago, 40 lang. That's why. Hindi ramid boy ah. Yan, ako sa nakikipag-panel. Last player standing. Putik. Detain. Bro, detain bro. Blinding. Oh bro, I'm sorry. Fuck was that bro? What the fuck are you doing? I'm a lag bro. You're a human. I'm a lag bro. Boy, What do you lag mean pala you're a siya. lag bro? You're a lag or you're a lag? Lag. PLDT, what the fuck? Bro, you should do your modules first before you play. Your grammar broke. Peaks now. Scanning gago, I'm a lag. I'm a lag. Cutting their vision. Go bro, go 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 go. Cutting their vision. Placing sentry. Wall gate. Placing swamp grenade. Placing swamp grenade. Ang bobo na ginawa ko. Kaya nga eh. Light planted. Takbo kong, nandito na yung kalaban. Turret destroyed. Boy, meron mid ah. I'm alive. Bomb grenade out. Hindi gago, 133 na. 133 na. Last player standing. What the heck? Is that flank of the year, bro? Bro. What the hell are you doing bro? Let them try to get through. Tang ina yan. Nagtagalog na. Inis na. Magalag ba siya? Di naman ah. Bro, stop reasoning bro. I'm not a reason. You're Go not away, a go away, go reasoning- away. This is where we belong. Sinungaling ang putik ah. Placing alarm bot. Shadows traveling. Hey, really? Oh! Oh, the fuck. Spike down B. Oh my god. Oh, tang inang galing no Reyna, gago. Sensya na boy, anarang pa ako eh. Ako rin, nanarap din ako eh. Hindi, iron trip pala ako. Iron 3 ka na, bumaksak ng Iron 3. Nag-competitive ka ba kanina? Last player standing. Ulo! Okay na. Grabe Reyna nila, gago. We lose bro. Even 6 and with 3. numbers, anything can still happen. Remember that. Grabe yun bro. Ayan, ako pa nagdadala. Didn't do it. Siya daw nagdadala bro. Sage, one more sage. Putang ina, 5-8 nga yung score mo eh. Wala nga sa atin makascore ng double digit eh. Wait bro, wait. Thank you. Thanks for the bundle bro. Boy, what's the next? Thank you bro. Kinabahan eh. Thanks. Entry. Enemy in defense. Reload. Ultimate is ready. Still in sight. Yeah. Enemy spotted. Manager. Reloading. Sabi, maayos yung wall ko. Found them. Plak, plak. Stay in sight. Oh, 138. Hindi ko patay yung Reyna, gagong hirap. Cheater talaga Reyna nito. Cheater na yun. Ah! Ano nakasampung? Ang putik. Tiyati ko sa tayo babaksak, saan ako babaksak? Kakasilip ko lang boy. Patay ka kagad. Oh, Bro, bot frag tayo bro. Bro, bot frag tayo. Are you? putik. Grabe Reyna, gagong galing maglaro. Let's go B bro. Reyna is in A.
Mid to B. Okay! Sabi niya, okay! Ang ina ng mic mo. Okay! Okay. Alarm bot out. Bro, you're ready to fuck. Reloading. Peter, Reyna. Peter. Spike down I mid. got this fight. Gago na, patay ko na. Finished. Gago. Last player standing. Boy, gilid mo boy ah. Andyan. Andyan lalabas yan dyan. You will not kill my allies. Omen kill. One enemy remaining. Andyan boy, low na. Sobrang low na yan. Sobrang low na yan. Revive me, bro. Nice! Oh. Noise! Buwad ko lang kayo. Noise, noise. Okay. Gentle fate is not so Let's go, bro. I love you, bro. No homo, bro. No homo, bro. No, mo. One more. Save. Bandan. Bro. Okay pa dito, dog, oh. No homo, Bro, bro. one by one, bro. Okay. Me. Can someone Thank get you. me? Thank you. Yan. Reloading. Reyna, you have the spike, Reyna. Heal me, bro. Yaman ko. Give him the result. Inside. Heal me, Sage. Joke's over! You're dead! Initiated. Aray ko. Got the Spike down B. Jet! Jet, what are you doing there, Jet? Last player standing. Auf Wiedersehen. Yan po sa mid. Gago. Grabe. That's only. Cheater talaga, Reyna. Cheater talaga rin na, puta. Last round before the switch. We cannot keep our goods after this. May wala ba tayong cheater yung Reyna? O smurfing ah. Can I Mag-walk get na, boy. this? Wala akong pera, putik yan. Bro, let's Bulldog. go, bro. Bulldog. Bulldog is real. Bulldog is real. Yung boy si Raji. Yung si Reyna. Okay. Uy, Nice Jet. one. Jet. Get out of my way. Tong ina. Mid top, mid top. Ayun. Jet natin eh. Ayun ba? Jet. Nice. Last player standing. One enemy remaining. Oh, oh she. Oh, she! Oh, Oh she! she. Oh, she! Okay. Switching sides. Sheems. Let's win and get out. Ingay maglaro Ay! eh. Shrimps. May share tayo. Mga bano. Ang inang yan. Bro. Placing swarm grenade. Wala kayo. Ba't na nga alta mga Bro, kakampi bro. natin? Shrimps. Shrimps.
Double doors, double doors. Metal doors, rather. Metal doors. Coming Tap back. na. Spike planted. Reloading. Putik. Got one. Putik ako. Bro, I'm whipping as fuck, bro. Last player standing. Gago! Ako po, dami kong whip doon, nakakainis. Sayang. I know what must be done. Grabe tao yun. Laro-laro ang putik. Ulats pa nga. Placing sentry. Okay lang yan. Placing alarm bot. Magiging sa rele. Gago, masyado magaling yung Reyna. Yung score natin nung kakapantay lang. 7. Wait. Na-IQ ko tulon. Tingnan. Nandito tayo. Wala nagbabantay ng mid. Putang ina kasi binul. Metal doors, bro. Why wall, bro? Why wall? Kong, mid meron. Why wall, bro? Why? Gago! What the heck? Okay, bro. Ay, Tinakina mo. Sino ka na? Takina mo yun. Double doors. metal doors. Metal doors. Ay, metal doors. Metal slug. Wow. Spike down A. Last player standing. Anong ginagawa nun, gago? What the hell was that, bro? Noob jet. Go B, bro. Bro, 30 seconds left. left side, bro, left side. One enemy remaining. Spike down Yun. A. Yun. Yan na. Gago, putik. Likod mo. Buy time, bro, buy time. 10 seconds left. Spike planted. Nice one. Nice one. Nice one, bro. Nice one, bro. Oh! Nice one, bro. Oh! Nag-aaway. Nag-aaway na. Nag-aaway-aaway ni. Uy, may mga nag-ano. Tayo na. Tama. Bahala kayo dyan. Placing sentry. Alarm bot out. Placing Nagagalit. swamp grenade. Nagagalit yung boy. Placing swamp Hina grenade. kasi naman, hindi ko maintindihan. Pabulong mo yung tanga niya eh. Tanga. Yun. Ay, Andiyan na, Kong. oh, dito na. Nice. Spike planted. Shadows traveling. One enemy remaining. Yung Reyna na lang. Sige, dipis mo, Kong. Nasaan yung mga kalaban? Reloading. Paano namatay yung boy? Nawala kay Rene. Yan oh. Uy, walang nice mag-dep. Huwag mo widep, huwag widep. I will not spike. Aba. Kaya ka baka kaibigan. Sa Reyna. Pinatayatan nung I ano. know the drill. Comment. Stick to your roles and we'll crush it. Hindi, wala.
Saan siya nag-TP kanina? Paano napatay ng Omen niya? Oo. Oo. Turret out. Wholesome cringe yung putik. Placing alarm bot. Oh, Oo. shrimps. Shrimps. Placing swarm Sabi grenade. mo, Sage. Sage. Ang patsede ka. Omsi mo putik. Oh, sim. Dito. Swarm grenade out. That's done. Spike Nice one. planted. Bilis. Putik, meron sa mid. Bot assist. Bro, Omen, why are you trading me? One enemy remaining. You're not updated, bro. Yo. Bro, you trade me, bro. Yung nito. Yun yun na yung nerf nyo. Putang ina. Nangyari sa Rek, hindi na gumaling. Na-turn. Patay. Tinurn up yung cheat ang putik. Nawala yung ano, attack. Nawala nga eh. Nakakabol ako dun kaibigan. Ano, dead ka nun. Turret out. Game po yan ito. Putang I ina. don't care, bro. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm Bro. grenade. Kuya niya to, gago nagsumbong. Oo. Ooh. Ooh, yeah. Please. Metal doors, bro. Shit. Cheater talaga yung Reyna na. 40 Phoenix, 40 minus 40. Someone's in here, bro. Good. Binuksa. Here, side. Spike down A. Oh! Batay nyo. Last Nice player one. standing. Sino yun? 8 HP. Spike planted. Okay, What 58 the lang. heck? 58. As much as this world hurt me, Shrimp. it's mine. And I will kill to the Sige, kaya mo. Tama. Top na yung Omen. Nakop na. Scanning eh. Placing sentry. Lambi lang kita, boy. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Shit. Placing swarm grenade. Protect lang tayo, may ulti ako. Nandiyan sa'yo? Mid ah. You thought you were safe. Bobo. I-revive natin Jet. Swarm I-revive. grenade out. Revive ako. Andyan lang ako sa mid. Andyan sa'yo. Nice. Revive. Uy, putik. Nice revive. Last player standing. Lakas ng Reyna. Uy, gago! Grabe yung Reyna. Grabe yung par. Grabe yung This par. Reyna, bro. Together, we will bury them under their Nice transgressions. survive, bro. Can I get this? Nag-judge. Placing sentry. Cheater, bro. Get that 30, bro. Get that 30, bro. Placing swarm grenade. Galing gago. Dali mo. Tingnan mo. 32. Oh, What what the Woo, sheesh. Patilo ka na, Reyna. You will not kill my ally. Nearest. Mid top.
Nice. Putang ina, wala pang magandang barrel. Metal doors, bro. Metal slug. Bumaba. Enemy spotted A. Nice. Spike down A. Spike spotted A. One enemy remaining. Nice one, Kong. Kong, bato mo ako. Tama ko may ano dyan. Bato mo sa akin yung ano. We gotta take Sira ulo. Got it? Di mo nakuha? Hindi eh. Late na eh. One top bro, one. Sige, walang bilang kita. Gusto mo? Mayroon ka ba pera? Wala. Nakabilang. Turn out. One tap bro, one tap. One tap, bro. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Placing alarm bomb. So, sino yung nag-ano? Metal doors sa loob, no? Yung shoutout sa'yo kung sino ka man. Pinamangkal ka. Nice. Pero yun ang taga kailangan patumbay ng putik. Si Jom! Si Jom! Nag-ano na, nanonood na. Meron spawn na. What the fuck? Planting. Wow, Spike get. planted. Wow, Jet! Many enemies A. Putang ina mo. Last player Gago! standing. Pyramid ah. Wala na. Report. Sabi ni Jom Boy, report daw. Grabe. Hirap. Papatay na talaga yung Reyna eh. Match point. Dahil na lang hinihintay mamatay. Wala na pala akong pera. Boy, pwede na mag-online, boy. Online. Si Jom. Placing sentry. G. Alarm bot out. Placing swarm grenade. So kaya ako ibabaks Placing ka to. swarm grenade. Bot prog pa naman ako. Hindi pala. Meet up, meet up. What? Spike Okay. down B. Malabas. Dito ang dami dito sa B ah. Swarm Grabe. grenade out. Cheater bro. Nice one. Mid ah. One enemy remaining. Nice bro. Sa mid, boy. Nice. Nice one, bro. Nice one, brody. What will it be this time? Have any patterns? Nice one, brody. Ano daw? Turn out. Sabi ito. Racing, bro. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Pakilakas po ng mic. Oo nga naman, get. You, bro, you trash as fuck, bro. Evan player. Putang ina mo. Can you heal me? I have ult. We can retake. Enemy spotted A. Hindi na sa'yo eh. Eliminate. Initiated. Lipat yan, lipatan side yan. Spike down A. One enemy remaining. Dokbo. Sa tuwak bot.
Kong. Dito. Yun na. Ngayon tong Reyna na to, nagawan pa na Flawless. Kasi pang putik. Spike spotted A. Ang tagal to, putik. Reyna. Give me. Hey. Hey tayo. Bye. Placing sentry. Bulyo. Bakit? Makan to. Alarm bot out. Placing swarm grenade. ML player natin, Placing kaibigan. swarm grenade. ML player ang putik. Basura. Keep it cool. That's how you survive. Enemy spotted mid. Go bro, I have wrist. Swarm grenade out. Found them. Mid top, mid top. Here. Malaglag na. Spike down mid. Mid, mid, mid. Nice one. Putang baril yan. Kahit sa bandal na yan. Gagalit ang putik. Spike planted. Revive me. Kanya revive. Opponent killed. Nice bait, bro. Baited ah. Putik. Enemy spotted mid. One enemy remaining. Go, go, Side, go, side, go. side, side. Go, Side, side, side. Reloading. Feeling sight. Last player standing. Jet, kaya mo yan, Jet. Get out of my way. Wala na. Inang bobo. Bro! Tanga pa ng Jet. Bro! Bobo na yun. Bro! ML player. Attackers win. You're stupid, bro. Bubu ang puta. Bubo. Bubu. Walang tawagan si Jam. Bubo. Bubu. Tiyati ko sa dako babaksak. Uy, bakit ako MVP? Uy, bronze 3. Iron 3 pa rin, no? Bakit ganun na diretso lang? Oh, wala nang ano. What the fuck? Na diretso lang? Yung sa akin, diretso Iron 3. Ba't nagtaprag ako? Anong meron? 226. Wait lang boy, tawagan natin si Jom. Gago, scanning. Di ko lang kung saan siya naka-face mask pati naka ano. Tara. Wait lang. May kukunin na ako. Kuha lang akong tissue. Jajabol. Huwag muna i-start, ah. Bakit? Naku mo kong tissue. Bagong tissue. Bakit boy? Sabi niya,
Pauwi pa lang, wait nyo ako, mga 8:30 daw. Tagal pa to si Jom eh. Pwede ba baguhin yung itsura ng ano? Chat box, I will change that shit. Box. Ano itsura pag box? Yun. Kaso wala naman na, wala. Si Hana uuwi yan boy ah. Pinapanood mo. Nawala tuloy yung chat niya sa box. At lang. Nood muna tayo gusto niya guys. Sige, nood muna tayo. Since basura naman ng ano, new scene, Chrome. Lang yan. Window capture. Ba't ganun? Pero window capture naman yun ah. Sabi niya sa ating kasama, huwag daw natin start. So, yun ah. Ganda nung nakuha nitong kaibigan natin ah. Si kaibigang Oso. Yan, okay na yan. The fuck is this shit? About it. Did we find any sign or evidence of intrusion? And this all led you to believe that the doll was possessed? Yes. Camilla got in touch with a medium. We learned from her that a 7-year-old girl named Annabelle Higgins had died in this apartment. Why would you watch that shit, bruh? Bagbagi saan to? Kapupulutan oh. To. Putang ina mo. What the fuck? Wait lang, may tumatawag ah. Okay, mga 15 minutes pa. So, hanap na tayo ng mga ano, papanood natin. Oh, she. Ganesh? Now that's not an easy fight. PS5 and PC. Magkakaroon sila sa PC. Gagawin natin dito. Tambal naman tayo. Valorant lang tayo. Fuck. Practice tayo.
putang ina, ano yun? Uy, gago, ba't ang litang agent? What in the fuck? Manti naman ah. Can I get this? Bagal lang puta. Kasi natin yung crosser natin. Mga bubo yan na. Ay, sa wakas to. Basta yung kay Jom. Wait lang. Hanap tayo yung crosser circle. Circle. Ito pa lang ikaw pinapanood. Ah. Ito. Zero, 1, 0, 1. Ito siya ng si, ano, new polka dot 0. Tapos sa pangalawa, mali pala yung ano. Tama lang, sa tama ako. 1 1 1 114 0 1140 1. Yan na. Lagyan natin yan. Center dot lang naman yan eh. Yan. Ito yung pangalawa. May nag-chat na naman sa akin. Hindi. 0 0. Puro 0. 0 Yan. Dapat lagi naka-off yan. Ganda ito. Ito. Bago yan. Bagong bukas yan. F3. On. Punta din yung kulay. Ayoko ng kulay niya. Yellow. Pag may ADS ha, saksakin ko yung TTM. Saksakin ko yung plat. Initiated. Turn out. Jordan.
Fuck. Tara, lipas tayo. Wala kasing we'll be right back, bruh. Report. Parang hindi ko pa nga trip eh. Hindi ko naman kailangan ito eh. Pati ba ito i-delete? Yan na kailangan ko eh. Clean. Let's see what clean is. Yan. GG bro. GG pero sa manang loob nila. It's okay. I can eat all day. Wala, may pinapad ako sa Facebook eh. Wait. Okay. Gago nagbibigay siya ng Gcash kaibigan. Sana all ah. Bigyan mo ako Gcash. Tangina, sampal ko sa'yo yan. Bibigyan ka na ng Gcash pa. Ang kapal ng mukha eh. Tingnan mo, 1, 2, 3. Pato competitive. Na makita ko yun yung bigay. Hanggang silver na lang ba? Puro silver. Iron 3 oh. Ano? Tang inang yan. Ano oras na ba? Yung stream ko kaya muna. 1 hour and 12 minutes. 2 oras yung stream ko. Oh my shit. Ano ba tayo dito, ano? Coming back. Patugtugan tayo. But you don't have a goal.
Sige, next one, next one, next one. Ito. Kage na oras na. Tagal. Sa ito mga kasama ko. Ang tagal-tagal. 19 minutes. Sige, start na lang ulit tayo. Ibayin natin yung ano. Bye-bye.